Madame Grand Junior ça. Vous êtes capable de dire ça. Oui, bonsoir Madame Leslie. Después viniste a ver moneda,
Moun kouye mwen nan mitan la ri yo. Se mwen kap kouye nan mitan la ri ya.
play a constant meeting with the government. I'm going to be in a fair number.